chi bai vekule vo inun kong ruai tuatan ma atangangin na kanton to ko rana kan tel chan tur te ko ran poimo na lam kan sui vele thung do na he thu hi lalpanin kanin pol na tan kan lo mangle theu don nia masa in efisi khomite ne na til ko pola le khathon bung ni chang somni pakhat le chang somni pani thu hi lo ngai thla ila ama chuan lungrem rang theute rem taka chuk tu in lalpa chuan bekin thiang hlima achang zel thin nangni po ama chuan thlarawa pathian omna tura rem khom inni lalpa na thu malsom ro se amen heti hian bultan ta ila kan din munai nang don lo ti khereng chungin ko ran member te hi nangma ang lir ni ta sela ko ran hi achaki ni ringem nipuya liama furpo liam me ka thlasikarim malo nam tana kumsang ni somni panga chuan milliam pui teu to hle maya ni somnga pali chi a umta ko ran atanga ming thai chia a ko ran pona omte hian zalen taka ko ran dan le dun phuar tu nei lawa oman chak wang ani fo thina then khat ko ran kal sual te ero chuan ko ran te ted le soi chet hi antum ve hrim boka achan chu chan ani wang ani a engamota ka reaction han nei let ve hi andu wang ani ve bok ani chuti rol chuan ko ranin suisela tok ve mol boka bekin sak chung changa te achung infrastructure chung changa te ain khom bo rok nunglo chung changa te tin in khom tlem chung changa te soi alo ve view bokani amairo chu ko ran chaklo chan hi infrastructure lama tlan em wangpo ani chunglo khovel mason na in omtlei na tur thil min ron chop chu sak zela materialism hian min oitlein min ei cheve rima tharaunun in thla da na hian min ti chawani chu ani tlat ko ran chaklo chan hi achungaloi theitop chu ati ram in khom ram an omlaya in thla da tak te awang hian biakin hi athol thina ati ram te po hi an be dong ve lek thina ni polan ko ran chungchang min hrila khan retaining wall kan siam dona a foundation tur uluk takin kan read faya kan siam thinang hian ate khina a foundation thatak chunga cubic lung rem taka chuk tu a kan rem sang thinang hian ataksa ko ran in nga na foundation ata na ama kan lalpa Isu Krista nge hi aron in pe a engtin nge asoi kha ko ran phun na tura a foundation ama Krista a chuan lungrem rang te rem taka chuk tu le rem chawa omin lalpa a chuan biakin ko ran church aloding chuaka tharawa lalpa chen na tura arem khom te inni min tiani chuta chuan nang po itela nima sela alungrem sa hi atlabal le thinem ko rana hian nget takin kanin phunem ti hi poimo hle mai chumiarem khom ko ran ho te kan tan rol lawa theitop kan chualo chuan mi ten kema ni awangin ko ran hi soi chet na rem chang an muzelang kan tharau nun chakzel na le than len na ai hi kan thilpek te hian a o theilo ti kan riat apoimo ani chuwangin ma ni nge in pe in khomin tongtrain bible sharing in pol ho na atelin kan chakna kan siam thaturani he thu hi nialdu an omai thei ti hian a chan na han pek bel chunzom ta ila mei thuka erong kan bol chang te om thina tual mei kan chem lai te po in meilum kan aya kan kil kwal thina ni athing to lai mo a mailing vam sen huam mai chu han chep dar vai ilang chuan relote a athiri ri mayanga a khule a ur kha ri om kan ti ting mayang mun khata han chep khom le ila alo al nasa in alo ling sen le huam mai donani chutiang che chuan ko ran po hi in ailum ton tura lalpan adin te kan ni a
mi pakhat chak na mai hi chu abei tham thin ani lali suan ko ran adin tiratangin ko ran chu in chem al tona in ailum tona thilti theina tamzok an nei zel theina na koinonia fellowship pathian minga in pol ho na atirte tanga lalpan apek chan po chu chu ani chulai tak chu ko ran nun chu ni a kanin pol ho na hi chuin pol ho na le pathian chi bai buk ho na nuna chuan ko ran kan chak po le ko ran anungang chumi konga in thla da kan tampo le keima ni awang zelin ko ran chu achak lawang chuin pol ho na nun in ailum tona in ngeng tlat te chak na chu pathian ramzau na konga lalpa mandu zong le tharau thianghlim khriak thi mal som na nar alo ni to thin ani zel bokang chuwangin iloi na ko ran chakle chaklo hril tu a member ini angin ko ran hi bella iphak to ka in mangla in batang tlat ro thir chu a om mai chuan eng anga chang le sakhal po ni sela atui ekina e che tho tho thina ni nangpo tukina hian in chung ko khosak anuamin in le lote anuamin ko ran ngeng vak lo hian in la tlei to ka in la hlim tok ani mai theye nima sela Krista bel tu lo te hi chu atopa an van doi tho tho zelani chuwangin iloi na ko ran chakle chaklo hril tu ini wangin ko rana in mangro in khomro ring tu in thla da le omai mai chak an ngai lova tui luang chuak lo po abol lo thina chu ko rana kan tel chan turani kan sum le pai te kan na le ni na te kan mel that na le moi na te hi chuan chuai hun top hun ani don chuwangin heleya nge hian van nun chu tem loka lalpa pol himna thuruk tem fawa chatuna ta na in bo sainan ko ran bel le rong bola in man hi aya poimo om theilo in khom thin te hi mi thaber ber an ni chuang lova khongai na tel tir dom kan ngai mi sual I somamo tu te vekan ni in khom thin te hi mi hringin asiam tu fakin hla an sa a athuan ngai tha a mingin anin pol hova an hun lalpa biakna nan pe a mi thaber ni lo ma sela antifu don tho tho ani tharau lam nun tan ma ni tui in le non na ni a thangzel turama ni tui in pek na ni wangin in khom he poimo a chuwangin in khom la ko ran bel la thla thlam su ti sa takpo in puitlin na ko nga apuyang che lalpa na thu malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian sungnung bermin mangai tu tukina hian ko hrana kan tel chan tur te ti in ithu cha toy te kanan zir havin kanan ngai thla ho le ta a he devotion mangyen kan he na thu soin lalpa I ko ran hlut na le poimo na te kan thiet thar zel theinan nangin min pol ji zelang che mi chaklo te kan nia kan momo che ani I khongai na le mal som na kan lalpai so mingin kan di le amen lalpan mal som theu cheu ro se ni le nuam le vek ule